tirin thu a om mihring ten ni tin dam kha chhuah nana kan mamawh chu chaw ani ring tu te pawh in kan thlarau nun ti chaka ti thang duang tura kan ni tin mamawh chu Pathian thu hi ani olalpa karin hi derde pin chaklo em thin ma sela ni tin I thu in min thlamuan thin lom thu ka sela che I thu hi ka ke atan ti hian khonwar ani a ka kong atan eng ani Pathian le kha thu zong hi Pathian thok khuma pe ka ni a zirtir konga te thiam lo chantir konga te zin konga te chunna zirtir konga te ka sol buk ani chuti chuan rin na chu hriat na awangin alo thina tin hriat na chu Krista thu awangin alo in chunga thil ka ti so lo nan I thu chu ka thin lunga ka khol khoma mihring he chang chawin an nung lovanga Pathian ka a thu tin chuakin an nung zo kang ti zia kani Pathian thu hi anunga thila ti theya khandai siam ton ne ngai poina siama nunna le tharau ru tu le thing phel sang khop hian ina chun theya thin luang ai tu le tum te hi a se ngal theya ni GKP New Secretariat Complex Unit ti chuan kumsang ni somhni pathum kumpuan thupuyatan Bible chair war kum ti chu athanga tun kum chung hian GKP NSC unit member zong te Bible chair war konga mala chep turin kanin somani Pathian thu manga rin na konga manasa taka kan son theina le kan thlarau nun ti chak turin GKP NSC unit member zong te Bible chair war cheu turin du sakna kan la na cheu